abona amakhwenyana indawo engayifisela umuntu ayijele. I remember because ngesikhathi ngifika ejele ngafikela e-New Prison, and mangifika khona ngifika sifakwa kuma cells, kunama cells abizwa ukuthi ama waiting cells mofika ejele ngolimi lakhona kuthiwa ibhokisini. So mofika khona suweni sazothathwa lapho ngakusasa niyofakwa ke kuma cells lawa ahlala ezinye iziboshwa. So mangifika lapha yana sase New Prison ngafika wesivili la ngacishe ngakwazwa khona. Hayi mangifika e-New Prison ngifaka kule cell, and then ngiyafika ngiyabuka kule cell, yes impete nje, impete insimbi, tafula insimbi, and uyabona ukuthi kunamathela kusuke. Ngiyasho ngithe umuntu engabuza uhlala laphi la. Luthini uvalo? La ngishaya uvalo nalawo nto enginabo phela la ngibazi. And uyabona ukuthi abanye babo balijwayele ijele. Uma ungena yithini iziboshwa kwenzakalani uma ungena nje usungena phakathi? Ngizwa kuthiwa kuyamenyezwana. Wangimemezanga ngakusasa, bayamemeza ngakusasa. So basifika la, sifika siyangena kule cell, and I'm like siba kahle le cell idesignelwe ukuthi ihlala abantu ababili, but ngenxa yokugcwala kwamajele gcina senihlala niyo bo 5 or 6, because I remember sangena sabo 6 qala nje ukufika ejele. Ngithi mangifika and ngiyafika sibo 6, kukhona lezi ngubo lezi ekuthiwa osonginja. Songinja la emakhaya ke bajwayele ukuthi cover ngabo ifurniture okanye nje kuthiwa songinja kubalala izinja kahle izinja zabelungu bajwayele ukulala ngalezi ngubo. Ejele ulala ngayo ke ejele ibizwa ngokuthi ivayiza ejele. So mawufika ke ngathi masifika kunosonginja abawu3 angakalazi phela igama la levayiza. Songinja umuntu uzolala ngosonginja, iyancinza ke le mpahla, incinza nje iyona nje uzoyithatha uyibeke esikhumbeni. Angiphatheke ejeleke ngakusuke kunane izintwala imbungulu lezakhona yo bafethu. Njozi u3 kuyacaca ukuthi fanele indlalo empedeni le enye nale enye indlalo empedeni, futhi enye izondlalwa phansi. Njozi u6 futhi solala 2 phansi. Ayikho indaba ongibatha lapha. Ngakhumbula ukuthi mina ngifaka ijacket ngalala ngasesicabheni. Mengilele ngasesicabheni amakhaza ngena aqonde ngqo kumina because ngila ngasemfantwini wesicapha. Ngimbathe nje ijacket yami ngilele phezulu kwalo songinja, ziyasha intwala, ziyasho uzizwa zigijima la. Umuntu wasevavalelwa suku uyanzi yabo lapha kwathi kusa ngangihwibha nganginjani la. First day yami nje ngase nginjani esikhumba, nginwaya ngihwibha ubona ukuthi yo, and ngeke ungayihwibhi because phela ziyancinza lezi zinto, zidla igazi. And usuzama ukuthi uzilokhuze uzisusa, and engubeni ufezi namathela le nto uthi uyigqokile, uthi nje ngigqokile kanje uthola ukuthi seyingaphansi yona kwi-trunk iyanamathela, ngisho ngayiwasha uthothi ayisasuki, and ishiya amaqanda. Lamaqanda angazi noma idalwa kanjani le nto, iyawathi iproducele yona iphenduka ibe ilo intwala futhi iphile futhi kade kwamaqanda ewodwa. Yo umuntu uyabo lapha ngase ngiyibuza ngithandaza uSikhosana nini. Mangilele la amakhazi imbungulu ngibuka ngomfana, yazi ukuthi angazi ukuthi ingqondo yami idalwe kanjani. Kunalento ebibe yithemba ukuthi hayi mhlambe kusasa
bazofika bazongikhipha kuthiwa hayi besidlala noma kuthiwa hayi no siziphutha ngoba vele waboshela into engeke yabo kunaleyo nto nje uthi yabo umusejele futhi ucabanga ngisho nento obonayo ukuthi kungeke yenzeke nje lento kodwa nje ube nalelo themba ukuthi mase kuthiwe nje iqhamuka mhlawumbe umuntu nje uzofika batshele ukuthi hayi bo yazi ayikho lento umuntu akayenzanga lento ngilele yazi ukuthi ngangibuka izinyoni yabo izinyoni ziyathanda ukushala emsindi yazi tsi ivele bangathi zizokuhleka ngathi zokuthomela ngathi zizokuthomela ukuthi ngathi nje buka thina siyakwazi ukuphumela ngaphandle wena lapho ngangeke kuvalwe ngama-gate amangaka insimbi engaka indongo ezinqwaba yabo uma kuthiwa uphuma ejele uma usejele usuke eselini uya egate-ini udlula ama-gate ayinqwaba nakhona uthothi lakhiwe nje ngale ndlela ukuthi ungadwa ngisho ukuduka uyabonza ngeke ngize ngiphumele ngisho kuthiwa sengiyathanda-ke ubone ukuthi kuyosanini la ngiyayibuza ukuthi kuyosanini kodwa la hayi ngempela kuseke ngakusasa lalela mawusa ngakusasa angithi umuntu usafika ejele akakujwayele ukudla kwakhona siyavusa ekuseni siphakela ukudla kwakhona no ukudla sakudla ngesikhathi sifika ngantambama kwakuwuphutho oluhlaza neklabishi hayi ngikupensele ngoba phela ngisaphuma eminyango usajwayele ukudla okurayi ngithi yaw yini le hayi ngingahle mawuvuka ekuseni ngivuka ngilambeni ngikupenselile ukudla nakhona uvuka ushango thacasana nje weparish no2 slice nitiye ngathi lokhuzana umfolo umkhomasi komasi mongcolile ngiyabotha umuntu yabona uboshwe ngempela manje uvuka ngento enje nakhona lapho fanele nidle fast yabo yonke into yenziwa fast nje ngoba lokho sikumele nithathwe niyofaka kumasel lawa-ke aneboshwa hayi-ke ikhona la nimenyezwa khona-ke lapho bavele futhi angazi leya nto umqondo yazi ukuthi umqondo uma usendaweni evalekile nawo ngathi uyavaleleka because uma sengiyicabanga leya nto umsangano because alikho iwindi ejele la esicabheni kuba isicapha mase iba nento nje ewufokhonyana engaka eyakhela ibe nesefo yakhela ukuthi iphoyisa likwazi ukulunguza linibone ukuthi ngisaphelele yini phela kodwa iziboshwa zilunguza ngayo thothi zizonimemeza nishawulayini nizofakwa emaselini zibhizi ziyamemeza hey mlethela loyo baba wena lo jacket ebovu mlethe lo simenze imkhuba ejele hey ubona ukuthi le dlamlelo zifuna ukungenzani zose zikhomba mina hayi uright impela loyo yo angiphathe wena ke ejele moke wathi ubamba ofanyana senkingi vele yellow bone yellow bone babange bodwa la icabheni umoya ethe lami yellow bone lo unesinqanyana ubona ukuthi mo indoda unesinqa nangapho wazizwa indaba zokuthi ejele kwenziwanani ngaphandle la usuka khona usuthuswa nayo sengithuswa nayo ukuthi yibo kanti lento izokwenzeka nahamba abantu sebememeza beyisho nje futhi bayisho nje phela bawojele bakhona bamemeza impela ngimlethela loyo yabona lapho ila uqala khona ukuthiwa ngempela ukuthi ushuva ayikho nento ongathi uzoyiprefer ukuthi mhlawumbe ngathi ngafakwa lapha ngoba bamemeza bonke labantu bamemeza bangaphakathi awubaboni and angithi amaphoyisa asejwayele vele ojele sebejwayele ukuthi njengoba wena ezokufaka la uyasaba ukungena so the only way ukuthi akufake ukuthi akuphushe ngenkani so ufika vule mase akuphushe ngenkani mase uyi-10 ukuthi ungena phinda avale awufaka kwenye iroom omunye kanjalo nami yakwenza kanjalo ngifika lebefaka abantu kulayini ngiyeza nami ngiyasondela makufika kumina ngifika vula
phushwa ngenkani kwavalwa isicabha ngobhalansa kuwona amadoda engingawazi ukuthi ngiyabheka ngikuphi la vele zihlehle lezi insizwa engibehlala phezu kwetafula lezi ngihlale embedeni sengiphathi nendawo manje soyihlala la hey angize ngiyabheka abanye abashanga amathathu ubonayo ukuthi hawo yakhala la hayi inzima ngibeke lesi hayi kuthiwe yake ndoda hayi umbuzo ohamba phambili futhi uboshelweni wenzeni hayi ukuthi usiphatheleni hayi bawubuza phela lo usiphatheleni kodwa qala ubuze wenzeni hayi nampela ngiza ngokuba innocent ngizochaza icala mhlenze kanjani hayi nomuntu oqhekezile ekhaya and then usashaya umphakathi so what we mean hayi vele wathiwa woza la wena inina la benishaya emnyango Awe mala ngabona khona ukuthi awe hayi ngiboshiwe ke la uyitshethi bazokuzwela kuthiwa uyitshethi bazongizwela mina kanti ibona baphila lempilo vele emnyango bathi mase bangibamba mase kuba khona oyedwa vele abuza ukuthi usiphatheleni ke futhi nyobola ngizame ke nami ukushaya izitori uthi hayi njengamanje nginiphathele lutho kodwa manje khona ngizoba nevisit ngizongiphathela ugwayi then bese ngiyanikeza so kwamanje so sibhemani pho bangibuke phansi bangibuke phezulu ngigqoke iskipa sesonto esontweni manje ake ngikubambe lapha hayi ilokhu ngani uorange no ngithi ngisafika angakanikezwe uniform so ngigqoke into zami nje engiboshwe nazo ngigqoke iskipa sesonto sala ngikhonza khona because ngiyaseve esontweni ngiyashutha videography and photography so nje ngigqoke nje leso skipa ngathi ngigqokele nje kwaphela okusuku nje ngihlalele yabo and then la ngigqoke ijini emnyama eyisayinja nje mhlawumbe ngisayigqoka mhlawumbe u3 phansi ngigqoke amateki amasha sha ngakhumbula nje ukukhumbula kwabe all star emnyama yazi manje zayithanda kanjani all star vele yo what makuthiwa yini sobe siyibhema la chakhumula amateki hayi shuthi ngakhumuleka amateki ngaphela fanele shuthi kudayiswe wona mase kuyabhenywa ngenhlanhla ngithi ngisahleli kuba ukuthi akakavulwa ukuthi kushawe exercise kuyodayiswa hayi mase kuhlalwe kuze kushaye u9 ngaba nje nalo nhlanhla ukuthi usesiwami angazi wayaze ngani fanele afike ngo9 ukuzongibheka ngempela sawathi makuvulwa kubizwe ivisit awulibizwe igama lami ayibanginezeke sebeyincengela sebengiphatha kahle qoka kahle bakhona ngizofika evisiteni ngiright nawo amateki ngibuyisela amateki ngigqoke ngihambe ngiye evisiteni ngihambe ngibuye uma ngabe ngibuya nezinto because laphana fanele uphathelwe izinto ke lapha ejele ngathi nje usisi wayesenzile iresearch uthola ukuthi fanele ngiphathele ugwayi iboxer nento zokugcoba ezitransparent nezinto laphana mosala lapha kuleya section ye-waiting so ngisavumelekile ukufaka ngisho ukudla into efana nomovite nani fika ngiphathele zona zonke ngiphethe igrosa nje impela afike yathathwa hayi ngitshenzise zami lezi zinto ke phela hayi akuzona ezakho yafika ziyobhenywa lezi zinto nogwayi ukhona hayi the rest is history zaziluye ziphela kancane into zami ngayisebenzisile and lapha uyafikiswa ke lapha even ngisho ukudlala isnooker because khona isnooker esidlala ama exercise ayatshela ukuthi wena uzudlala nobunye one
dlala abantu abathize even makushaya ulayini because uma bekuyogezwa kushawa iqueue lapha tshelwa kahle kuthiwa wena unyuwani uzogeza kamuva uzoba semumva nolayini even ngiwe toilet because kushawa iqueue nakhona hayi usunukusela ngodla wasemnyango wena uzogcina so nje okufikisa ke hayi ngakuthola impela ke hayi okay up until ngiqaleke ngijwayeleke impilo yakhona then ngithe sengihlalileke eprison fast forward ngenxa ngangene ngifunda then mase ngithi hayi ngicela transfer because iUNISA beyingekho lapha ya kupha la bacishe bakugwaza khona ingesikhathi sengiza eWestville. Oh okay. Ngithi mangifika la ngithi mangibona ukuthi okay yazini because ngifuna ukuqhubeka nokufunda New Prison ayikho iUNISA so afanye ngikhethe ukuthi ngiye eMpangeni noma ngiye eWestville ngibona ukuthi eMpangeni kude nasekhaya ngcono ngiye eWestville. Ayi ngiyezwa nakhona izitori zaseWestville kuthiwa ayi kuyashuba eWestville hey hayi nangempela ke ngibhala itransfer letter ngisubmit ngicela ukutransfer hayi bayigrant hayi ngisuke eNew Prison ngafika eWestville ngithukile nakhona then mangifika first day wami nje ngifike eWestville ngivalelwe futhi nakhona eboxini la khona kukhona nezinye iziboshwe indala but eziphuma kwamanye amajele ezinto ukuthi zazikade zixoshiwe eWestville seziyabuya ngenxa yamacala ezaziwenzile and then mhlawumbe zibuye ezinye zibuye ku-Kokstad la punishwa khona then seziyabuya mesihleli la eNew Prison inombolo ibingasetshenzwa because kusebenza indaba eforum khona so mawabona ukuthi ushaya inombolo uvela upanishwa then so nabayishayo babeyishaya undercover so bengeyona into edominateayo so angijwayele kahle kahle lento enombolo sengizoyiqala eWestville la ibusa khona ke hey yithi manje ngiyafika la hayi kuhlelwe ngama-side but mina ngazi angithi vele ngifike ngijoyine la bengabajoyina ngihlale nabo bala ngizokutshela ekugcineni okay okay hayi ngithi mangihleli nale nsizwa hayi kubuthi nje kuyayixoxelwa nje but yonke inkulumo yabo bona mabeyixoxa inenombolo senza ukuthi ejelela ukuthi le nhlobo le ekade ihamba amajele engasenandaba nejele okufana nje sebephila khona umuntu uthola ukuthi waboshwa for 10 years wabuya for eminye iminyaka waphinde wahamba wabuya futhi sebuyile futhi yabona abantu abangenandaba nejele ebaxoxa izinto abazenza kunyaka ukuthi sakugwaza amaphoyisa ukuthi endaweni ukuthi ejelela ukuthi namleke hayi cha ngihleli nezilwane la bekungcono ngale manje inkinga ngiyafuna ukufunda inkinga because nganginalento le ukuthi angifuni isikhathi sami sokuba lapha kuphumelela inhloso yalomuntu ongibophisile because bethu uyaqeda ngempilo yami but mina nginokuthi njengoba ngila ngifuna ukuphuma ngina something engeke ngize ngisikhalele lesikhathi njengale ndlela enafuna ngakhona hey mbona ukuthi angihleli nezilwane ke la kwezinto abayikhulumayo hey ngiyabona ukuthi hayi cha bayiphila nje lempilo le nombolo hey kube ukuthi enkulumeni yabo ngicina sengithola nokuthi hayi wena ukhona ummesi yabo ngibone futhi nokuthi ufihlwephi and ejele into ebuhlungu ejele uyakhetha ukuthi ufuna ukuphila kanjani mufuna ube impimpi hayi uzophiliswa kabi iziboshwe lezo ohlala nazo so ngisho ukuthi uyayibona into wrong uyatshela ufike ejele kuthiwa bheka ithithi lakho because wasebengakwenza noma yini mabu impimpi nje ejele ayithandwa yabo hayi so ngithule ngibuka hey bathi besuka
babeqale bengena kumina-ke manje. So ngiyasola ukuthi lezi iy'nkulumo vele bebeyikhuluma khona ngizokwazi kwenzakalani ejele. Abasuke manje bangene kumina. Eke sebeyangigoqa-ke manje funa ngijoyine inombolo, ngijoyine igang yabo. Eyi, nginalento nje mina ukuthi yazini, mina ngikhonzela uJesu and angizokujoyina lento yenombolo because ngiyayibona ukuthi yini and sengike ngatshelwa ngayo before. Hayi ngiyime lapho, hayi bale bengigoqa-ke, bengigoqa hayi joyina lento uzophile kahle. Le ngimi ngokuthi nje hayi ngizobona ukuhamba kwesikhathi. Kuthiwa hayi joyine manje uzothi uqamba uya ngaphakathi kuma section vele usuyafika sewu-right, akasekho umuntu ozokuphilisa kabi. Ngile ngigoloza ngishona le nale nakhona angigolozi ukuthi ngibe straightforward, ngiba nezinto nje ngile ngibaleka ngazo. Ithi suyigunya lakhona libe lingitshela lithi yabo wena indlela unenkani ngayo uzoba i-social right impela enkambeni. Ngibona ukuthi hayi ubona umuntu noza give up yena ubona ngi-right impela-ke mangilwe ngigoloza. Hayi akuloke bengincenga hayi take suka shaya isikhathi sokulala. Mabe sakugoqa-ke abanqeni ukuthi bakwakhele, angithi lapha suke zingekho into zokulala but bona ngoba kade bafika sebenamashidi, banamablanketi neziponji, so bave bakunikeza izinto zabo right, indlela yokugoqa. Kuthiwa wena lala la, ubizwa ukuthi semhlanga-ke lapha, kuthiwa hayi uzolala emhlanga. Endaweni right nje, yonke into yakhe isethekile, suse yonke ukuzuklinela kutshengisa ngathi kuney'mbungulo la, wena nje uklinelwe nje into yakho nje ibe right, uyagoqa ukuthi uzojoyine le nto le. Hayi bangithathe banginikeze yena, bangenzele. Hayi busy ngiyathandaza, funda iBhayibheli la, busy ngiyathandaza. Inkosi ngeke ube nami la kule nto eyenzeka la ayingangami. Hayi ngeke engabe kona ngizophuma kanjani la kusasa ngoba phela fanele ngiphume ngiyofaka esectionini yesikole. Hayi kuthi kusenjalo wahlangana, bathi mabehlangana bashayele icycle yabo bayakhuluma and I think babeyitshethi ngilele sothi bayaplana. Ziningi indlela zokuconvince umuntu ejele ukuthi ajoyine inombolo. Enye yazo ile bebethi bangizama ngayo ukuthi fanele bangikwaze and then khona ngizowelela ngapha. So mabeplana, you know, wena khona omunye wase Chesterville oyi-private kulento yabo, so yena uzothi mase siyenzile lento wena uzomgwaza waseLamont loya ubizwa ngoTando. So wena uzomgwaza, wena usamgoqa after ungaveli ngesikhathi kusenzeka lento, yabo. Bayikhuluma lento kanti sengiphaphamile, yabo, because bona bagcina ngilele, babeyitshethi ngisalele actually. Bayiplane lento ngishaye kovalo-ke manje ukuthi empela ngibonile ukumesa. Hayi ukuthi mhlawumbe khona ngento engayazi. Ngisho ngithi hawe ngizongijuluka ngingedwa embedeni, yasesa. Hayi ngokuvuka ekuseni ngoba lento babeplana ukuthi bazoyenza mangabe sekuyobalwa, because kuseni kuyabalwa. Yazi and ngihlezi ngibonga uNkulunkulu ukuthi lapha wangihambela phambili ngempela. Makuvuka ekuseni singakalungisi ukulungisa endlini, hawu ngivele ngizoselibiza igama lami. Laba bafika izolo besuke endaweni ukuthi nendawo yokuthi sibanibani ngibizwe, ngihambe kanjalo, ngiphume ngumuntu obizwayo, ngami ngesibhedlela ngikalwe sengiyabuya. Ngibuya sengithathiswe impahla zami ngokushesha sengiswe esectionini yabantu abafundayo. And ngokuhamba kwesikhathi ngijabulele lokho ukuthi ngiphunyukile,
kwazi nje after 2 years sengiyambona lo mfethu lo kuthiwe uyena ozongikwazi and wesanda kugwetshwa life sentence, so vele wengenandaba nokuthi kwenzakalani. Kusona ngambona after 3 years esebuya eCockstad, sengambuza ukuthi hawu uyakhumbula ngoSulu ukuthi ngempela wena uzoyenza lento uyasho ukuthi hayi cha mina ngizoyenza phela, ngangijudwa mina ngizoyenza phela. Ngingabona lapho ukuthi yo yabona pha ngasinda ngokulambisa, and then okugwaza i-serious because ewesivile gcina sekunormal nje ukubona umuntu ekwazi noma lento okugwazana. And ngiyakhumbula nje kade sengizophuma la wacishe kwenzeka khona futhi kwagwazwa umuntu la eceleni kwami. Ngangihlezi ngithi mina yabo nje mase kugwaza umuntu eduze kwami, kungamele lo muntu simshaye yabo. Kodwa masenza le nto angazi wenzakalani, azovela ushokheke because ngiyakhumbula ukuthi saphuma siyophaka ngithi lapha kwemgqomeni le yakhona. So maphuma niphume mase niyafola nenzo 555, so ngangikulayini okugcina u5 okugcina, and then balobe sukuma laba bephaka basukuma balandelayo, and then sithi mase siyasukuma thina vele kusuka umuntu ngesidumo la avela afika kugwaza umuntu la eduze kwami kabuhlungu ekhanda. Ngavele ngashokheka mhlawumbe for 3 seconds lapha angazange ukuthi kwenzakalani. Ngibuka ngihlezi ngiyibuza ukuthi lo muntu wawenze njani akhethe lo muntu oseduze kwami angakwazi mina, because phela sasikanje sobabili naniseduze. Exactly. So nje lento okugwazana nje ukuthi noma wenzeka nje ubona ngegazi, ubona ukuthi uyise kunjalo. And into ebuhlungu ngaleyanto ukuthi in affecta nonke masenzekile, because mabe kukhona umuntu ophakamile kwi section engihlala kuyona ibanishwa nonke. Akukhethe ukuthi uzobhanishwa lowo muntu, wena ibanishwe nonke. Sothi nizovalela mhlawumbe for 2 weeks ningena exercise, then obviously kwaye wena ongekho kwinombolo so affectekile. And you must know ukuthi isikhathi esiningi vele i-target yalabantu vele uma bezokwazi umuntu bezophakama, because inhloso yokuphakama ngithi befuna ukukhuphulwa ezikhundleni zabo ama-rank wabo, so kufanele baphakame ngomuntu ongekho kwinombolo. So uyimbuzo omhlatshelo wena uyihambela nje. So hayi wena uzogcina sewuthola i-punishment mase kuphanishwa ilokuzana i-section ukuthi kuphakanyiwe kule section, which is very ubhlungu because wena usungahlangene. But mina I think kuzona zonke izinto engiyibonile ejele that one was a painful one, ibhlungu le nto leya. And I always say mina if ngampela kungathiwa kubuyiswa isigwebo sentambo, kungamele sibuyiselwe for abantu abakanjalo abenza izinto ezifana nalezi ejele, because ngeke uzusilethe ngaphandle isigwebo sentambo sogcina sesibulala nabantu abarong. Even if kuthiwa kunesigwebo sentambo nje mina shothi ngabe ngafa because ngafela into engekho, angazofela into engekho. But for umuntu osukwenza icala afike ejele aphinde futhi enze icala elifana naleya lokugwaza umuntu, so it deserve. And I used to tell abafethu bengihlala nabo, because bese ngihlala nabo abafethu benombolo ngicina sengibajwayela. I always tell them ukuthi bafundiswa into wrong kwinombolo, ukuthi kuthiwe ithina esingayishaya inombolo esiyimpatha kanti ibona impatha ngokuthi balapha ya. Because manje awazi ukuthi ungaphila uthi udonsa isigwebo sakho uphinde uyifake kwesinye isigwebo, uphile impilo yakho according to imiyalelo yomfana omunye umuzi ozokutshela enzana ngesikhatsini. So yabo nje abafethu ngihlezi ngibatshela abafethu abasebengena ejele okokuqala ukuthi ungazi uyihlupha ngokuthatha inombolo because kuyaphileka ngaphandle kwayo. But abanye abantu uthola baba convinced ngenxa yezinto ezenzakalayo bangahlule ukubekezela. Yabo nje mina if ngempela ngangiyi-weak ngangagcina ngijoyina inombolo because ziningi izinto ababezenza bezama ungiconvince. I remember this one time ngiya enkantolo
and laphana ke uma uthi awuyishaya inombolo uyashawa. Benzelani ukuthi khona uzojoyina inombolo ayise kusathi uzojoyina wena uba ngaphansi kwabo, so uzosebenzela bona, uzophantela bona ugwayo uze babheme or whatever abayidingayo wena batshela wena, so nabahlezi befuna umuntu ozoba ngaphansi kwabo.